ons eie nasie. Ek kan nie glo dat ons se mense is so dwasie. Wat kom ek gee vir julle ware informasie? Sy word vermoor en nog verkrag in jou lokasie. Glad nie eens verbasie. Mense my trane loop toe ek die liedjie skryf. Net om te dink 'n groot man is op 'n kinderlyf. En op die ouderdom van 3, ek was nog nie eens 5. Wat kyk jy, ons sal jou onthou al is jy in die grave. Wat op die einde van die dag gaan ons almal dood. Maar liefes diere siekte en nie diere moed. Die hele storie, die berig het aan my hart gevat. My kind is doodgemaak, sy kop het hulle afgekap. As sy 'n life kry, die jare loop af. Ek sal tevrede wees as sy hom liefes doodstraf. Die wat die hoor, man se ore moet ons oopkap. Ons almal is op see se spoor, ek hoop sy kry my boodskap. Hi everyone, today marks the start of the 16 days of activism. I'm Eunice Benike, the C-Sharp site manager for Bishop Lavis, but I'm also an activist for all skin girls and women out there from all disadvantaged communities. And I want to remind us that we are powerful and we are worthy, and you all can join us in a celebration of the inner activist in you this coming Saturday at John Ramsey High, where we will have a fun-filled day with games and activities for the whole family. So please join us this Saturday, John Ramsey High School.